hor kaham jotono tamni himale tini rufai bisite no tui palai bage aro paise no channel kodal phake ke lamsogo haina hai channel kodal phake like khai di comment khai di share khai di no ni support nangbo Teleamora mission hasuk bishop no paifleya hambai bini wana masing soidam ni samone bising tui jotini gothar motha porma sorabo haino bini rufai bisiter palale mankha aun bagai belai kena hambai Kuya group ro resap mung tang sa resap di resap nai ro bising tong nai ro resap mung tang sa resap di Jeng tabu sini rufai bisi terni sini holong dap klok nai sini hari जों किसिसारो पालके जेआरो तंनाय जों गान रोजाबलायनाय हामबायनो न सिनि गायतो आबनि परेव जों सिनि खासुकनि बिस्कपा रावबो खुलुम hari जों गायतो न लाबलायनाय हामबायनो न ओ सिनि गायतो जों सा नखानि बागै Ambairo hani bororo nenseng no hamjang manibage sapung hopung swariro sal alatukri nanoloblay asukisa sal alatuk So this last 25 years, God started the church through his servants who came here, and God has been with this church for the last 25 years. Anai dijipa biti dijime kaitor di porok di bukit ke jengka. Jengnai kaitor और दिली बहुत बंगो नहीं बाइबल में कहीं लिखा है